ما شاء الله. ما شاء الله. تريد تشوف هذا؟ Talk to the people. السلام عليكم. السلام عليكم. أي دولة؟ أي دولة؟ ماروكو. موروكو. بوفال. بو. ايوه. ما شاء الله. هل عندك وصية لجميع المسلمين خاصة الحجاج بيت الله بيوت الرحمن حتى أقول لهم يعني أي وصية؟ وصية الإنسان يشرهم نعم. تفضل تفضل تفضل. الله ينصر الإسلام والإسلام أينما كانوا في مشارق الأرض وغربها. أي نعم. ويهدي الشباب. ويهدي الشباب. ويهدي الشباب الله يهديهم. الشباب كاين بزاف الله يهديهم. ويهدي ولادنا ويهديكم انتم الشباب ولادنا وولاد المسلمين. ما اسمك الكريم يا شيخنا؟ أنا سميتي محمد بنية محمد ماروكو. موروكو. ما شاء الله. تبارك الله. Ya pagalitan na siya yung makakaganad sa Morocco at tigtanwa Maghribi sa Maghribi. Ay ngaran yan na si Muhammad na inisun tanuan tunay wasiyatian si ko kalangulang wano mga Muslim kulaboro nagyang kaiya mga kadi sa gyang kaiya ragu na 2023 na tigyan na Allah subhanahu wa ta'ala na siya niyan sulang ulang wano mga Muslim sa gyang kaiya masyarikil ardi wa magharibiha paman nagyang kaiya sebangan nagyang kaiya sedepan nagyang kaiya dunia matatagun sa mga Muslim nagui sa amiyat terbian na tigyan na turuan Allah subhanahu wa ta'ala so mga kangudaan na mga Muslim kagimataan na so mga kangudaan na sira na mambuimala pagkasambi si iku paman na udi na sirani pagkasambi at pagingat si iku mga darapatan na ukompi ang siran na namiyap-yapiyag yung kuto kitutulad yung kuto akap pagingat. شكرا انا من دار البيضاء. اي نعم. كازابلانكا. اي نعم. كازابلانكا فيه بزاف الناس بلاد اقتصادي. اي. شكرا. جزاك الله خير. جزاك الله خير. الله يبارك. عندي واحد البورتابل. نعم. عندي واحد البورتابل ما عنديش فيه مكالمات. ما فهمتش. اشتريت هذا؟ اشتريتها وين يمكن تقاضت درتها في السعوديه لكن ما ودرت ديال المغرب هذاك اسمه المثلا اتصالات ديال المغرب ده مش اتصالات sama na yung mga pangsami nag-i-update tano sa giyang kaya haram al-Bakka sama na yung oras saya na alas 6:15 nanayong man mga bangsa ni yung mga kadi giyang kaya salat al-Maghrib في رصيد رصيد يمكن تقاضى خلاص واتساب ما كانش خذ رقمي هذا هو رقم 05 62 54 6569 اسمي حنيف يا حنيف. أي خدمة بيننا تواصل. بارك الله فيك. دابا هذا الواتساب حتى هو تحيد لي باش نتواصل معاهم والو. أي نعم. المدام عندها. أي نعم. عندها واتساب أنا ما عنديش. هذا مدام أنت؟ مدام ما شاء الله. ما شاء الله. راه والدة ستة تقدر ديالك. خلاص إن شاء الله. وستة. أي. 1 2 3 4 5 6. هرمة؟ أنا يبقى هرمة. أبناء هو هرمة. ثلاثة هرمة ثلاثة. لا أمزح عندي حرمة في الفلبين أحبها جدا. لا مرحبا الله يكمل مزيان الله يسخر لك. هذه عندها أبناء. أبناء 6 ما شاء الله. الصغير 29 عام 29 حفيد 11 بارك الله. يعني فهد ولاد
Wah, masya Allah. Tabarakallah. Alas. تبارك الله عليك. Allah yahdi. Allah yaslik. Allah yahfad. الله يحفظك. Nah. Sa mana yang mga bangsamin na ya ini ya sabab kaya pag-live tanong na bagantano sa mga tuma ay mala na wasya tagyang kaya mga kaditano mababaloy sila na duyo ko Rahman bisita o kadanan tano masaling gagaw. Giyang kaya wasiyat na mabababuaya siya kanaya adresa sa ikong mga kadi. Giyang kaya katatago sa iyong mga kadi na ayamala subarniran na paganayro na giyang kutuwa kababaluiran dinan di panambayangan sa mga waktu. Agi maluto margin mambu sabab penutu sa giyang kutuwa paman na subetad siya na di kalalayaman o mga bangsa tanong sa Pilipinas. Okay. Na anto na ibala sa giyang kutuwa di kapakap na nayawa utaw sa giyang kutuwa waktu. Katawan tanong as waktu sambayang saya na miya kalala ibalas ayam yaliw Nabi Tanwa Muhammad na magatus ngibu sambayang imbelas kutaw siip sembayang sagyang kaya Baitullah. Ikadu nagyang kutuwa paman na kapag bedas. So kapag bedas saya na igira manuto na margen. Saya kargen yan na mayaw suig. Yang kutuwa ipagbedas saya sabab sa giyang kaya wagyang kaya kalaimit saya na maya wagyang kutuwa mga matatagos ko mga darpa hutil akatatarusan o mga Muslim na ay ikatlo mga pagariami na giyang kutuwa kapakalalag o mga bangsa tano si ko kapsuiran sa giyang kaya mastig naginan imbagayan tano sa usayan wanto na mapapadal mabalas miyaturo Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam pangani usik wallah kakwantan waya sa tumanago makawasyataya si mga ginawa tano na yamala na sumanga mga kaditano makapupun sa giyang kaya ingat tanwa Pilipinas. So Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayakat turuyan Ala adullukum ala ma yamhu Allah bihil khataya. Tigo Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakurakano pengguna na uwah. O di na isamanan yan na tigyan na bakurakano pengendoon. Agyang kuto mga galabag. Kepenasian agyang kuto mga rarata. Naman ito. Ipumangdo rakatan Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumanga galabag aong galabagatan na sumanga lusatano mga maasiyatano yang kuto miyang galabagatan kadustaan na kalalasyan. So mga sahabaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uli tigo Nabi Tanwa Muhammad kelalasyan nagyang kutuwa mga dusa wa yarfa'u bihi darajat na kipuro yan nagyang kutuwa pangkata nagyang kutuwa tao. So panggalabag saya na kipuro agyang kutuwa pangkata niyan ay amana na pagkaranis kanyan nagkububayan sa kanyan wallahu subhanahu wa ta'ala. So mga sahaba na sukyan nagairan roon na katawan tano subetadiran mga sahaba sira na piratiran swallah na yamala na sunabitan wa Muhammad na kebubayan niran agyang kutuwa mangando ang kirano nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya miyat teruiran natigiran na pala ya Rasulullah wayat tigiran kebubayan nami din na
materukar kami hisu wallahu subhanahu wa ta'ala yang kanana mga galbag. Yang kanana mga galbag na teruangkar kami ka penggelbag nami. Nagup kebebayaan nami yang kanana paman na galbag apa kapanas sagyang kutuwa mga rarata galbag kami. Nagu kipur yan nagyang kutuwa pangkata nami sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu Nabi Tanwa Muhammad isbagul wudu alal makarih. Ayat ibu Nabi Tanwa Muhammad paganay sagyang kutuwa galabak nagyang kutuwa kaim pidiw tau sagyang kutuwa abdasyan si ikumas sa kanian na gyang kutuwa matatagel sa aya katatagelian na ibarat yan upama nagyang kaya adi sa ilimi pagbedas sagyang kaya enged Saudi Arabia na mayaw sumiyaka sumusaya miyaka pagumra miyaka pagaji kumiyangay po sa mga ulan-ulan din na miyangay po sa ragun na nakatawantan wag yang kutuay saya mayaw Allahu a'lamu sa mga padahutila ketarusan mga pipiautil na ubo mapiag yang kutuwa matatago sa yang kutuwa mga hutilin lagi dia manguna igira matanggu saya paman hirap man na matanggu saya na naayap man na kailangan utaw na mayawag yung kuto ami pagbedas yan. So, igira man utuwa pa man na mas di ka mapaparo. Sabab sa giyang kuto at na mga sabab lagi dagyang kuto kaya wag yung kuto ay laguyang kuto katanggo niyan na upun sutaw nalalayon niyan aabdes lagi ang kuto ginawa niyan. Paman nalalayon niyan na masusut ya ginawa niyan na yung kuto abdes yan na kelalas yan nagyang kutuwa doon sa agyang kutuwa tao na kipuro panagyang kutuwa pangkatan yan si Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua tigo nabi na wakathratul khuta ilal masajid yung kutuwa kadakal kilalakaw utaw sa agyang kutuwa kapsung yan sa masjid. Alhamdulillah yung kayak-yakat na ng mga Muslim, mga bangsa tano sa agyang kayaragun na kenabap man na marani na kanaba pamanam ya kawat-watan matatagwaya tigitano sa sukudan. So yang kaya paman na kapsung saya o mga Muslim, mga bangsa tano punsiran sa giyang kutwa hutil na susiran sa masjid na pembelingan siram paman na madakal agyang kutwa kila kadiran sa giyang kutwa kapsungiran sa giyang kaya Baitullahil Haram. Nagyang kutwa kada kalap kila kadiran nagalabagoto perilang kau Allah subhanahu wa ta'ala pagariko minay kadi sa giyang kaiyaragun so mga kadi nagukipuro agyang kuto pangkata nakasiku Allah na sabarang kagyang kaiya paman na giyang kaiya kargen agyang kuto kapsungka sa masjid Masya Allah giyang kaiya mga Muslim saya na pilay tagyang kuto panagunta maniran yang adna paman na miya makatu aden na sabab sa giyang kuto bubayaran sa giyang kaiya paman na kalabala sa giyang kaiya sambayang sayaw di na paman na kala bubayaran sa Baitullah na apiya pa nakararaganan siran na papakasungsiran sa giyang kaiya mga at baka papakasungsiran sa giyang kaiya mas. Yang kuto ba sabarantan apiapan na paman na maragin na giyang kuto kapakasungutan sa masjid sabub sa giyang kuto kayaw agyang kaya paman na climate mayaw saya na sabarantan nuto kagyang kuto paman na kada kala lakadan kilakad sa giyang kaya kapsungutan sa Baitullah malutan ron kailangan nagyang kaya Baitullah yang kaya masjid naginan pilay niyo naginan din so Masjidil Haram sa suldanan na rono no matatago agyang kutwa Baitullah. Sa din sa kadakal lakadan
abkusar kasi ku kapsuka sa masjid na gitu din mambui kala abala sa imper ka wallahu subhanahu wa ta'ala aya isa pa na mialiw na bitan wa Muhammad na sutaw asu sa masjid na uaya ila kadiyan nagyang kutua kawanan ainian skinian na sa timana mapi imgirun wallahu subhanahu wa ta'ala pamagitungan kama peragyang kutua lakadan pun sagyang kutua bebalingan kana sungka sa masjid narita no din buku-bukal Mia tagutano saya pemakutan tanu agi yang kaya masa akata tagutano saya. Nanti guna biya upmano aya ila kadien nagi yang kutua diwa nga ainian na sati mana marata agal lebek galbas agi yang kutua mangararata agal lebek amia pasaya. Sebelasan tanu Allah subhanahu wa ta'ala sebas sabar tanu den kan tanu maku agi yang kutua antanu maku agi yang kutua balas mapapadalam sa giyang kaya darpa babarakatan darpa sasalaan nagugiyang kaya katatago sa giyang kaya ba ito Tiguna bitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kataluwagal ba kanawan tidarus sala ba'da salah ay may ni nagyang kuto dikapakapna na ano na ini kapnayaw taw sa giyang kuto mga sambayang lagi dia upama na misumbo yang kasaya sa luhur na panayaw na kaagiyang kuto waktu asar. Na lagi dia paman na panayaw na kaagiyang kuto paman na waktu maghrib na panayaw na kapanagiyang kuto waktu aisha. Mga paman na mga sampulan. Nagpakay pa na paman na sumiyong kasaya si kuda pa na kaumagiyang kuto maghrib na misumbo yang kasaya sa maghrib na niyayang kad nagiyang kuto paman na sambayang Aisyah. Sa lagidanan, pamanagiyang kutua dua sambayang na dinga dipakapnayawaan, sagiyang kutua paman na orasyan na kumakadun kadun sa masjid, na galbagan ng mga pagariap, pagkapanas iku mga kadus sa antano, kipuro yan nagiyang kutua pangkatan tano, si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Saya pernah katiru nabitan wa Muhammad at tigyan nasa din sa tawa sumbayang. Nagyang kutuwa kaya pakapasadian sumbayang na miyon tudos kanyan penayaw niya nagyang kutuwa isa asambayang. Biya ka sumbayang gadnut ugay na miyon tudo kumya din sa kanyan sa masjid na numiyaw sa kanyang pamansa sambayang. Natigo nabitan wa Muhammad lam yazal fi salatin hatta ya'tihi as-sala allati yulaqiha. Mata naging kuto ataw naging kuto di niya di kapanayaw na lagi des kaniya no matatago ko sambayang. Mo unto des kaniya kana ba di sambayang. Ugay natigo nabitan wa Muhammad lagi des kaniya po di sambayang sabab sa giyang kuto kananayawan niyan sa giyang kuto isa sambayang. Naman uto mga pagariya Nagyang ko ito ba wasiyatami na upama ko Gyang ko ito katatagutan no saya na sumiyo ka saya waktu luhur na sukya pakasumbayang ka sa luhur na misumbayang niyayang kapanagyang ko ito sambayang asar nagyang ko ito pagalatan yan na lagi dumatatago ka sa gyang ko ito sambayang lagi di ka budi manambayang napamakutan tanwag yang kaya malabalas katawan tanwag yang kaya masjidil haram na mala atan tuwag yang kuto ibabagay ron wallahu subhanahu wa ta'ala abalas sa yang kuto kasisyapan no tanong kong mga waktu ditan waya kekuasi kong mga darapatan na nagyang kuto baubatan no mabimben sa yang kaya mga padapaman na pagkabimben na matatago sa yang kaya paman na darpa way paman na usaran tano mamakot tano miyaras sarasay tano manimo sa paman na ipaghadis tano may tano sa malapirak saya mana niat tanu saya nagyang kutua paman na antanu karilai wallah antanu dinaan mala manggel pagkatano galapag nagumaparo nagyang kutua paman na mga balas papadalom ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ikatalawa hadith natin nabitan wa Muhammad innal malaikata tusalla ala ahadikum ma dama fi majlisi. Mata natin nabitan wa Muhammad sa mga malaikat na ipumanganiran agyang kuto ay sarkano amay kagyang kuto ataw muslim na mataan apaman na muunto des kanyan sa agyang kuto darpa apaman na lagi dagyang kuto mga masjid adis kanyan nundi manayaw sa waktu naman ito paman nagyubo account deka apnayaw ka sa waktu
Panayaw na kagiyang kutuwa pagkatalon duga waktu paman na pagkatalon duga waktu sa giyang kutuwa pisumpuyan ka. Miyon to ka sayaw pama miya ka sumpuyan ka sa magrib na panayaw na kagiyang kutuwa waktu Aisha na mga malaikat at tigu nabitan wa Muhammad na matanda na ipamangan ni kairan. Santo nari panganiran ng mga pagari amiyalo yung nabitan wa Muhammad na tigu nabi Allahumma ghafir lahu Allahumma arhamhu ya Allah rilaing kaagiyang kaiya paman na uri panaka kumakadun sa giyang kaiya masjid adin yan hindi panayaw na giyang kutwa samboy yang kitin dengan sa giyang kutwa sa Masya Allah tabarakallah. Lagi na ng mga pangsami paman na pamakutan tanwanan kakanabab kilang agiyang kuta oras ay kakadun tanong siya di din na may lang dahil na ba niya nakailang agiyang kuta kaunto ka adi ka di manasbih matya ka sa Quran alhamdulillah agiyang ka iya masjidil haram na miya ka piya-piyadar pa kinilang tanong agiyang kuta mo na apaman na mga alayf tanong paman na pikilay tanong agiyang kuta ka piyan sa ayaniat tanong na ano to pagkabagayat tumawasya tapanaguntaman si mga bangasatan o makapunamarsiran sa makapumangalisiran mangusik wallah ya Allah pakimbisita na karakami agiyang kaya baitullah yakap-yapi agiyang kaya mga adar pasaya apaman na adna mga mushafon mga Quran na upama ko sutaw na betya sa Quran adna Quran way adna Quran aku man yan saya paman na din nagkasyur tagi ang kutwa Quran miyak kadag-dagal ang mga Quran na matatago sa giyang kaya paman na Baitullah din ay sa giyang kaya Masjid Haram nagiyang kutwa din ka di kapanayaw di ka di manasbih anta ka paman na betya ka sa Quran anta ka di ka di mamangni usaran tan wagiyang kutwa oras tano sa panganitan o si wallah makikinangalan tan wagiyang kutwa panganitan o si wallah sa mga pamilya tano matatago siran si mga darupat tano na pagpaden tano siran sa giyang kutwa panganitano kakalo-kalo na tariman wallahu subhanahu wa ta'ala na yakap-yapi Pingu Nabi Tanwa Muhammad ay apangani mga malaikat sa giyang kutwa tawa di manayaw sa sampuyang Allahumma ghafir lahu ya Allah rilaing ka sa kanya ya Allah rilaing ka sa kanya yuto ni panganiran na di makikasukasoy ikadua panganiran sa giyang kutwa tawa Allahumma arhamhu ya Allah kalimun na kagiyang kaya uri panakaapaman na kumakadun sa giyang kaya masjid sadad na paman na makasusugunin ng tagiyang kutwa paman na balas o di nagiyang kutwa bubayayan siyar ka bubayayan sa giyang kutwa di nga ni kang galubaka sa giyang kutwa mga suguan na kaon malam yahduth sa taman sa di mabata lagi ang kutwa abdas yan ati ko Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mata-analis kanyan din ni pamangan yung mga malaikat Masya Allah ay dawla ya Sheikh min ay dawla Pakistani from Pakistan. Pakistan. Tatakalam Arabi? English, ha? Urdu? English? Oh. Masya Allah. Yang ayaw pagaritan na yung matanong sa na na ayaw problema siya na di mata o magarab. Ayaw po kataon niya na English na di kami maka-translate ka di ako umumata o sa English. Mataging ang pagagawa Allah subhanahu wa ta'ala. Salam to all Muslims. Salam. Assalamu alaikum to all Muslims in the world. We are here for doing Umrah and Hajj. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik. Inna alhamda wal ni'mata laka wal mulk la sharika laka. Syukran. Masya Allah miyakap-piyag yang kaya katatago sa mga Muslim lagi dupa man na makukwayra nagyang kutwa hadithu Nabi Tanwa Muhammad innamal mu'minuna ikhwa mata nagyang kutwa mga mu'min adna paratianan sa ikhwa Allah na magaryari paman na kiling kasi nagyang kutwa kapamagadata kasisilai kenapa ya pagilairan na wanto na ipaman na nasyoniran di paman na apia ka pa na Pilipino, Indonesia, Malaysia na pagbubayang ka upagaring ka Pakistani, Bangladesh, India, uli na so mga padapaman na mga nasyon na mga Muslim, so mga Yaman, yung utamiyaw na kagi maloko ron nagyat patawan naka daw pa na mga salam na miya ko mga taguta Morocco, Maghribi naman ito napagbubayang dyan na nagyang kutwa paman na mga pagariran na Muslim. Masya Allah, tabarakallah. Sehingga penakilay yung kutwa paman na kada kalabilangan ng mga Muslim ayat na kabairan na paman na
di siran ni merasa-rasai kaan siran aniran maparuliagi ko to balas papadalaman wallahu subhanahu wa ta'ala sa giyang kaya paman hajj. Yang ko to ba sa mga malaikat na dinani pamang ni sarila giyang ko tuwatawa di manayaw sa sambayang nagupaman na dinani pamang ni ikalimu wallahu subhanahu taman sa lima batal dinani pamang ni ikalimu wallahu subhanahu wa ta'ala limu wallahu subhanahu wa ta'ala pagani usik wallah tarimaan niya nagyang kaya pangan yung mga malaikat sa giyang kuto mga tawab kadi sa masjid rila siran wallah rila antano lang wallah nagu ikalimutan wallahu subhanahu wa ta'ala wa ahadikum fi salatin ma kana salatu tahbisuhu ayamane natiguna bitan wa Muhammad aswi sarkanu na mataan na matatago sa giyang kuto sambayang udi na lagi sa kanya no manambayang amay ka aya betadian na diiskan yan di manayaw sa sambayang udi nagyang kuto ka yang kutua katatago yan sa giyang kaunto diyan sa giyang kutua masjid na ayabu apaman na sabab akakadnyar una giyang kutua di niya di kapanayawas yung sambayang. Balasan tanu Allah subhanahu wa ta'ala apya mabuban na panganing usik wallah makapagaya wasyat si ko mga kadi ayamala na sa mga bagsami sa Pilipinas palutan ron kailangan nagyang kaya paman na kalilimod katitimo sayo mga Muslim sa giyang kaya Baitullahil Haram. So kaya po maniap di damir kanu ya kada-kada kala mga Muslim api anagad na pagding ilagi ang kaya video tanu live tanu na kiling kagiyang kuto kada kala mga Muslim matatago sa giyang kaya paman na Masjidil Haram sa Makkah o dinas isa Baitullah at nagyang kaya masjid ya kalal amin isumpatiran niya bagurun kami at miyat taman do giyang kuto paman na maputi na sumpatad na giyang kaya masjid rinipiram na giyang kaya mga munaranian masyaallah tabarakallah yang kaya mga Muslim na isa-isa paman na niatiran sa giyang kaya pakataling umayran saya paman na ayun na kabayaran na matarutupiran na giyang kuto kababaluiran na Muslim katawan tanwa suhaj na padanan si ikurukon huwaga matano Islam sa kataya paman na kikilangan tanwag yung kaya mga pagarin o mga Muslim makapagpun sa yung kaya pimbarang darpa o pimbarang darpa sa yung kaya Pilipinas isa pa na paman nandoon saya nagyang kutuwa katuro na bitan wa Muhammad sa mga Muslim na magaryari sa paman na datigyan na kapakalalawan umaputi ang Muslim sa giyang kuto paman na maitam ang Muslim udi na giyang kuto masyaallah tabarakallah giyang kuto ahmar wala paman na giyang kuto maputi ang giyang kuto paman na maitam ang mga Muslim so tigyan sa Muslim na isa-isa saya bu paman na di pakapalalabi ang mga Muslim na giyang kuto paman na paratias ko Allah subhanahu wa ta'ala ay manana kanaba tamok naba paman na degree paman na kilawan o Muslim si ko pagarin na Muslim kagigiyang kana na tamok kada to nagugiyang kuto paman na degree na dunia buanan so aya titu-titu nagyang kuto paman na kalaksi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Sama na yan ay oras saya na alas 6:40 na banda yung mapian na pagandud na karakano susalam mga bangsami yang kana na kibubang alas sa maputi na pumagumranan kapakaya gupansiran sa ini niya ka talinguma sa kaya paman na Baitullahil Haram sa silam na miskano walang na mga bangsami di muntay sa giyang kaya paman na live tano giyang ko to ba awad na mga tunganay niyo minanay kadi na nakupi ang kanon na nasir niyo kira na giyang kaya mababa wasyat tano kiran kalo na mapatano sa giyang ko to balas makbagian tano bala sa giyang kuto apaman na kisampain sa giyang kuto mapia sa katanwa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sugutan sa mapia na isupartan wa giyang kuto mga rarata galip so giyang kuto ba
ayad na panganisay o mga bangsa niyo na sulang-ulang wano mga Muslim na napagaling siran dan ukur no Allah makambisita siran sa giyang kaya Baitullahil Haram sa pagandud na karakan salam ang mga bangsami. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.